Karena kami di Jibril dia akum kini siang kebenyalam ini. Tenang syukur. Siyang ba penduk no ya kata kajing singaw ba Saadin mano niya Saadin lang hebor koy. Tinggal kan manduk nang kini sedang kita roster. Sedang dong ka cuma state nang kita takam syurnya syukur. Kemudian kemudian hok. Jadi rabu pada begin with perspective effect kabiang sih. Ada mentang ini sedang mau kabiang kata tengah so para kabiang ni. Ni banyak sedin terus nam sedin kamu long. Tani pendona berokok tengahnya compete berokok Jakarta at 50%. 50% open, 50% yang ini berokok di Sherwood Drive ni. Kata kabiang. That's all right. Masih nunggu yang confused ha. Ni friend sangka bahagia miat jong kejelah mo. Apa kurtong. Joko nol ko parti yang nak berita ban faidal de. Amban aji syakri itu seno kata kan political parties kami jing kerana. Kimdom kita jing semur kimdom ni kita jing mutu dan agar kita jing syakri apa. Jangan mentah banyak kerana begitu. I know it's very difficult. Namar ba ke policy hi ke form lagi. Mo. Really pipit dah. Jika policy juga mereka nak duduk pa lah si lepas semua mata lah punya ayat. Kita ayat sekali boleh sebab. Cuma bagi semua yang ini fresh nong sini. Bagi politician juga kita bisa dah. Kita suka orang batik kabur tak kata kelar lagi. Saya majoriti tak ada. Keliu nung politician kampan lu baru kasih ni. Kayak gini. Jimut halorkan ke reservation policy. Kayak gini min saya kan ni debate. Ada ni debate apa assembly? How many opposition do you have? How many ruling do you have? Number one. Number two, kanumut kementerian ng apa assembly jupi. Anak benda hagi sepi ati kung ako sepi ati ki. Ako ki sepi ati ki ba ki number yang diberi kementerian halorkan ka hani ka policy. Sementara you make a big politician. Doesn't make sense. Naladi kimnon jimut macam na jimut kay. Kim support eh. Kim kena you. Nama kasi kot kumbaga ang VPP hindi. In kodi all party hapo in debate in issue in a special session of the assembly. Very good idea. Hindi mano kay man kan. Mano man kan ta. Let's see Bardan. Let's say Chief Minister, let's say Batatong, let's say Kong Amprin. Hadirin tamu udah. Kami, sini dulu. Mana bentuk kelar lagi ni? Nagayeng keban berpungut, ngalaman orang pelat kesanut keban kern lagi ni. So a discussion in the assembly is meaningless, useless, doesn't make sense. You don't have a cat at the way. Banyak cakap nong betul sedih. Pagkaman siya din lang matros pa. Karena kami naging bait yung Jibril, mga jet akum kinikis niyang kinanyalaman niya. Tenang siya